Kasee makoti ni maukoba ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepalasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ne Kasee. Kwaza kwe kungulu kwangala tundulu kwangala ma kwenda kuzize chunecha ukiwa mba kungulu kwangala no yumano na wendi wa Mbesa si ametoke ma no idibu dina lelo ne kwethi abed loka kanata mabuti wa right you wale kalile dunia no ngino tumyaike niko yani ngino tumyaike ikenzwe no tumbasale kota bika no tumbasale nika ndikia cheki ngai ko kutinda batho ngamete baba no wetu wete tukomana na madhangu wakususia ni laisi pyo cheki kiucha ile cheumona muta ripoti yete nika no idio ripoti school kama minga indo kwao we you cheki chenu itumie na nikiandike na SS yetu lakini mwana ola uinde baunde skin nongi naweza kwithia ni wasukumi wana kengwa kwati mukwati nongi naweza kwithia no wasukumi wa kana alechembesa mituki kana kasoma matuko mali boti maikilio thenge maikilio mana thenge ona kai kana sengai na yundi kwenda ai yu cheki chumie cha ngiliana na miongwele mangaiti museo hai na yu mundu endai tisikumi na ngili miongwele timunenge kashi nikana tunenge cheki we waika tweka umetuki nundu mwenda Mbesa siusia metuki Mbesa metuki sionekie pa Mbesa sia wili numba mana sionekie pa umalo mande Mbesa nye mwemine ya numba mumine ngoloba yako mumine mwako mundo wengali na twa mina indi nitwa hata usi Mwambasa yetu endete muno ni mutwa Zanzibar yetu naendie epo tuna last time ni mutwa maybe ni mutwa Maldives kana tuiko ya USA yani usa kwithia yu nitwa kuna maundu nesa nitwa thi utembea tutumite Mbesa siene peta kailo twa kaseta currency my friend invest with us invest na itu ukwate Mbesa sia mituke ukwate millions of money wewe tae millionaire na ko indwe kithia billionaire blale kwa iwakolokolo nzilo basi thei Kabwedede. Wigara. Twende neza. Haiko te unambikie neza. Tuize ngukia. Lakini yune ile wira we sawa. Nda. Nwe kanete no bungu. Ndikenga nanye. Kuyeno nyendeza sia bibu. Inde yuko tengwe ya nimbe. Wigwa we hai. Wana tusita tundwe ko mbita. Wenda jungwete hata. Mbita ya mudwiju. Weta ya mudhui. Yes mudhui kabwedede mbozi mwene. Ene juka uke sawa. Ndabyeju. Ndia Mbesa nukunite. Ywe kangu tabia. Ukande gwene kukuna tubiasala tunini. Etha nukwenda kuyana. Mundu ukwenda kuyana kuna biashara nene. You make big steps. Kwanda byejuti ikata. Ywe nuonzo lela. Kwezi investment ya kuno uona investite Mbesa mbingi na investite ngiliyana. Na so far no se wabete ngili 150. Yu taketha we muwe yunye taketha ninyewe. No sa 150 na yana je ngongeleanilia nga invest 250 kana nga think o salon nga invest mbyangange maisha wenda uka take risk na kuya inyanga switi aetete thina makobiele ma bedroom aithi ukibya bubu nyina so bya Mbesa mudonosu in fact na so bisengili mana ele ni ile bubu yu aimbia nenda mkule ine mwene atuliambia basi mboni ondu bekawa na mutume asi yake simuni nake alikabo
wewe utukusuti yako mandake utrend ai we si undungwika ju tulayu ne yete tuonde ndini invest nozoza mpaka ikundine kana ndo ndai ikundine ndo wesinjo nina siombi inge ikundi nina ikundio na ingi si alone ona juna ilo ko balone ngiku yao kote we moseo kote we wa mabulani ni mundu wa mabulani ni mundu wa nguvu you and wala mata kwese ju nina ukomana imagine tweke nambo yuna ni mundu niendete ona ndio uko ni asimu ngeti sawa 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 Mary Jane, so allow me mega enjoy life. This life the finish you. Making money online. This life the finish you. Hey, we will make money. Mbesa. What? Yeah. Yeah, na wewe. Hiyo ambo ngede kana wambe ya simu. Namba ya simu. Simu no yo mande ya Mbesa. Ndio kaino kanesa. Mbaka wena chundure ni changiline. Aiwe. Ko taende Nilende hata kwanda vile. Kwa matukazo. Hatukwazi ni maseo. Mimi kwitie bantu ngwa kintu kimwe. Tinda ndu tino tina. Ngethe imbeti ya sindu ntende. We mundu wa mai. Haya. Yungona wathele mbaka wenza kuno. Lwe ngotabie. Ola kwiye na thelo nenza no. Si undu no. I will tell you. Iya black it is rice. Aiwe nena kikamba. Kuku no komezo. Alafu. Yue. Iku yewe tawana simu ya nini? Ngidayo. Mtu ameenda na simu isao vitete. Ata. No hivi ando so vya Mbesa. Ata. Wewe kukutinda usungithia kwa TikTok bathaiva thaipi ugobe ne thangu. Na kwani simu isi yake kwanda vile. Nisi wasungithia kuno kwa Mbesa. Zaingi kwa la stress. Nenda ukubundisia kuseudia Mbesa kuma simuni yaku. Ulieta musie. Yes. Ai kwaita mabosi. Kizamuki kuitwa Kaseta currency. Kaseta currency ni biashara ya online. Wiki ya Mbesa Mitandaoni. Mwanambi utandike ila Mbesa. Yunye takwa. Nimekite milioni 3. Kuma ila naende iye. Yes. Simu no Yesu. Kasimuka. Inde ni kuya kanza ubisi Mbesa. Right now I'm a millionaire. Papa Africa himself. Na none nga tips isu. Papa Africa himself. Ambaye kana kwegamba nenge tips isu. Wena Mbesa siana Simon. Mbesa mbona wewe sina ngitaedo. Nendo kuonya nena si. Mbesa si hivyo ndo ndavyo ndo toika naso. Yeye. Basi mwezi wa kungoni. Unaona baba Play Store. You know ane. App leta wakaseta. Download Kaseta cryptocurrency. Kumbe nayo yoka alafu yupau likandeni sign in. Ndo sign in tume email yako. No yana bid. Na wandu baya andika give a bid. Place a bid. Mbesa isuwe yake ya. Place a bid ndabye tuyo loe. Wana si kwa sababu Mbesa siana. Wana iwe estimate kwa Mbesa siana. Yes yangi 5. Pass. Ndo neki ya 50. And place. Yes, ya onda teka ile yako wamekimbaza siana. Yani ndatika ina kwa tangili 80 oju toilie ba. Nano niki inge. Ndu ongele Mbesa. Uze kwide wila weke ya Mbesa mbingi. Niwo kwa ta Mbesa mbingi. Tumia ki. Millionaires, yeah. Millionaires. Bas. Yo na mukie kwa wingi.
Ningona uone waimbia kabwedede. You brought people. I brought people. Thank you. Ya. Manda medicine, yani manda munda wa mwene. Anduna. Bawa ete Mbesa siako. Kodua. Nondo wegede Mbesa mbinge ngokuzo. Pass. Basi. Kabwedede. Nduwete konde ngwendi newa. Nondo nebya. Aya ide pambe yete ne kwamba yuto sisi. Bonaka. So mwene ka ubindu. Pani chawo yani nono muntu trust. Yesa kwete mundu bandu babusi. Pani kumanda Mbesa ukakelukanga. Ukayeka londu mbia. Ene yuna kwa ni asiati. O mundu nudu nyendi kwenda umwana ngesa. Nienda tumine kinduki okwa metuki. Nimwewe. Tumine kinduki kwa chawo. Kwa metuki. Kindu chambe nendo muthocha ala new members and ala twiba you need muoka for the first time. Ninywe ngwenda mbo muthocha. Na ndi muyondo ni ya kila mundu oka. Wona mundu ukutamba niena muka kila maunduni. Maundu asume maundu mometha me copyright. Tisawa. Yukeke bae weka no mwidwe mwinanzika lakini nundu nibo mwiailete ethwa mwinanzika. Kindu chakele yu ambe ya ejeta millionaire as long as you kieba ejete millionaire isitwa yu yakuone ejeta atene. Bazunda mutabya. Okieba ya sieta wa bazu na mwiaye asia andu maikweta makwete millionaire bazu. Tiwa bazu. Kwa wambe uembene na kubindu esitwa akuwejete millionaire na undu mwewa mwata bwe ni members yange omundi weke angili 50 oneke angili jana oni usonge weke 150 nondu wetete andu angi ni we wendete naku kiwango chaku kinene bete nika none nyumo bike bandu withie ninywe muomba ni angulubu undu ithie tumba nete ngulubu tisawa pe mundu utebata Mbesa pe mundu wibata thina yuko uketha nwendo thambu kwe Mbesa ambe ya kwejeta millionaire no yitha we ready kumya Mbesa ukwate Mbesa tiwo Connect. Ndei keveka. Madam ni pia liko biemba Mbesa siene. We maanisha nini ngombe kitu. Sionde kana ila siakwa. Au measwi madudinikia. Iya na mailo ko mundi ubona. Bali ka Facebook usisikina choni choki tawacha. Ni baba kwa kana mweso measyo. Ninya kana kwa sisi ai. Weka ni kwa taki yangu. Yukula ndrave no yu. Iya kiveka tena. Na mweso you made with stupid. Twema unya bawe. Niwe simu. Nikona simu na simu. Kowe mundu kwa simu yuke chao yu. Ona kindu kiona kitwika kitida indani. Ne aite yaku. Eka, we na aku yasi ata. Tiabele we. Mbona ngene tete? Kuna yemwe. Yangai. Na mwa. Itu ekwationa etu tete si. Tukwate bu. Ati Kasee makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie Kasee ubungu Kasee nkulu Kasee ati Kasee kilungu ni Kasee.